إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد السلام عليكم ورحمة تعala wabarakatuh. Mga palangungan sing kami kami Islam, Tibu dayan ha tiranan long tasin region na to yan, kapupuan sarta ha mga kagimbahan amin simusugpat patiranan ini na magsukor kanyo katantan sinyan kamo timutundan kamo. Aramikyan day sabi mga sila ini simusugpat ha Facebook, ha YouTube, murah-murahan madawhat na to in karayawan amoy in kiyata ka masin Allah subhanahu wa ta'ala kato niyo karna naghinang kita niyo sinin ang karidaan niya. Manjari rin na kita niyo hawak to na to ikarwa sin pagpangadji na to mga katawtay manghuran. Kuma kita pangadjian labay ha amoy kisah laung ta matuk maripa amoy in parmansin Allah subhanahu wa ta'ala Asuratul Tagabun ayat hangpo tagpito. Parmansin Allah subhanahu wa ta'ala in tuqridullaha qardan hasanan yudha'ifhu lakum wa yaghfir lakum wallahu syakurun halim. Kahupuan niya beta sintuan na itong Rabbul Alamin isiyo-siyo in umutang pa Allah subhanahu wa ta'ala sin amin pag-utang daing ha amin kakuyagan niya sarta siya in amoy in laungta piyangayuan ta tabang karna hasupaya kita makapaghinang marayaw amin karayawan piyag marayaw sin Allah subhanahu wa ta'ala na in uno katantan doon hayan irhil ka to tanil sintuan na to Rabbul Alamin in rida niya sarta iban tulong tabang kato asupay sadyay maksud sing kita madawhat ta lipat manglipat in ini bunga sin amal sing kita insyaallah subhanahu wa ta'ala. Jari long ta labay ring hakissa bukun ini kisah si mga kasahabatan si Rasul sallallahu alaihi wasallam karna in silayad to na duay kabaakan mo doon hatumpukan nila amoy in amal puklas karna kimukugdan katantan karna iyaon halawman nila in Rasul sallallahu alaihi wasallam amin sumagda kanila uno no pakaradyaan makalidas sila ring hakasabunalan sarong doon iyaon in Rasul sallallahu alaihi wasallam jimajaga kanila damit yan in silabihan amoy hindi sila maghinang amuin hinang long tanag duruarwa aparkala bang doon haon simo din pagduarwa aparkala nila magtuytoy sila magbing para Rasul sallallahu alaihi wasallam magpasahi sinhinang nila hasupaya di maluppas in waktu nila amin katan sin ibadat nila tay maun sin Allah subhanahu wa ta'ala. Damikyan bukunday sabi ni hawakto si mga tabi'in amin simuno mga kasahabatan. Damikyan bukunday sa bajaman si mga tabi'in, bukon hajaman si mga sila amuyin pag-ianon 2 tahon nagsuno-suno dahing ha mga tahon amin yaunin kalabbihan sa rayaw-rayaw ha mga sila ini amin mapatot pamubukuhan adat singkatan Muslim
amin mabaya dumaot sin karayawan kasan ng anday nga Allah subhanahu wa ta'ala. Bukon day sabdamikyan hajaman sin mga sila amin kamadhaban, laung ta amin upat madhab, Imam Abu Hanifa, Imam Malik, Imam Shafi'i, Imam Ahmad ibn Hanbal, damikyan day sab si mga magririwayat hadis, iban sin amuin pag iyanon, nakasud doon ha amin al-Qurun al-Mufaddala, amuin mga patahunan laung ta nakabidda indayaw ni ring hakatan patahunan, amo na in mga silad to pilihan hatungod parkala pag-agama. In ini kisa sinambuk ta ulong ta, misan iyanon hajaman na to na ini, sabab in siya miuklas deng halaw man singgumi ini, minuy parahmat sin Allah subhanahu wa ta'ala, sin tahon 2000 ini hampu tag-unum long ta. 2016. Bako rayaon, yang pakitabihaon 2022. Agad biya mga makahunaw na anak kita mahang ingkabaakan tauwi kaniya. Sin biya mga bang mo kitaon in amal niya, biya in siya rid to hatumpukan si mga nasabot patahunan sa rayaw-rayaw yato. In siya ini hambuok laung ta anak miskin. Sarta naguhula-hula doon ha amin lokal, inhula nila amoy ini atawa kauman nila, baryo nila, daing ha mga baryo laung tabi mga miskin, malam maing kabuhayanan si Mano siya doon naguhula ha lokal nila yaon. Naman jari in siya ini matuyo lang tamag maingat, nasambil in siya nakatalos sin pag-school niya, dahil nang siya hambuk engineer. Pagtalos niya, doon hayaon, nag-ison-ison siya iban si mga bagay-bagay niya, mga panon niya, hati niya maglag, kabuhianan, sampay nakapag-ison sila, siyamin taod nila ini, na doon hayaon hambuk usaha mga piyamikilan nila, laung niya, subay sila makapaon bihan 2,000 Junay. Inisin lang tasin hula Egypt. Hajaman na bihayaw nini. Na manjari, doon hayaon, magkakunhan sila, hati niya, subay sila, hangpo in taod nila. Amin makapaon in tiap-tiap hambuk din kanila ruarwang gatos. Supaya majukopin amin ini 2,000 yakto. Naman jari naglawag sin amin hikahangpo supaya maun in biya mga piyag isunan nila tumakabaak sila puunan sarta makatagna na sila sa pag-usahan nila. Haupunta mga pilaadlaw 5 bay warong kabaakan nila. Sumakawa inhambu kami nagdarungan kanila ini. Amuin lang tain siya ini hambuk siya muhandis lang simbasa Arab atau engineer, agricultural engineer in pangadji niya. Laung niya nakabaak na ako sini kahangpo. Nakiuyakan ng mga iban niya pagka nakabaak na sini kahangpo, laung niya hisiw yan. Inagi niya, ihad tulong ni kahangpo na to. Timudlo siya pataas. Impagyanon niya hikahangpo nila Allahu subhanahu wa ta'ala. Naroon na yaon, ubos ni Riyata kanila katantan inamin yadto, kiyuyakan na katantan hati niya, nag-usahan na sila. Panagnaan papag-usahan nila, lipat manglipat in biya mga nausahan nila. Sa tahati niya, sila ito na magbahagi sila, doon haamuin, bang bahagion maghangpo. Hati niya aun doon haon inamin hangkabahagi yadto kela mo di kahangpo nila, aun bahagi niya tartanto para kanya. Naroon na yaon, yadto na isab sila nag-usaha, kimugdan na isab lang talipat manglipat inbi mga nausahan nila.
Aw puunta di mayaw in pag-usahan nila, doon hayan, na in napikil sinamoy in engineer yaon, sa tahalom isun iban si mga iban-iban niya, na inhinang niya laungta, doon hayan, at inhinang nila, piyag-isunan nila, in katan sin mausahan nila, amin suko sin amin hambuok yaon, hipagtabang nila hamiskin halawm sin kauman nila. Amuad to inamin maksud nila, hati niya suko sin mga miskin, kataan inamuin inihang kabahagi, dahil nga amin inihangpo sila yadto. Na magsusong impag-usahan nila, sampay roon hayan, inbunga niya pagka magsusong maglalaggo, in asal-asal, laungta bahagi hambuok, dahil nga amuin hangpo yadto, hinang nila kauhaan percent, in amuin kawaon nila ring hamin usahan nila. Sampay roonhan, in nahinang nila nagpatindog sila madrasa, ha mga ini bata-bata usog, doon ha kauman nila yaon, at inabukon pa rin tayo nagpatindog sila, amin labay ring ha pag-usahan nila to, kiyawa din ha parsukuan sinamin ni kahangpo nila. Naroon na yaon, simong-simong yung pag-usahan nila, nakakanap na sila nagpatindog madrasa, amuin madrasa suko si mga kabata-bataan babae. Doon hayaon magsusung inusaha, sampay ring hakauhan percent, na hinang na 30%, sampay miyabot 50% na, sabab maglalago na yung usahan nila, at iniyamiyagad day sabing kabuhianan nila bialo paragbos si Manang, na amun piyalago nila na imparkala doon, habahagi sinambuket to, amuin ikahangpo nila, nakapatindog sila, ini madrasa laungta, mataas-taas na pangadji, dahil nga elementary, sampay pamutawasit, amin suko sin mga usog, iban na sin suko sin babae, doon hayan, sabab na yung mga bata-bata magsuong yung pangadji bihan. Na subay siya makalaton pa amin mataas-taas na, yadto nila na isang pahinangan bihan, sampay miabot na paamuin nakapatindog sila high school para usog, damik yan bihan, sampay lang ta nakapa initindog na isab sila sin high school para ha ini kababaihan. Bihag to in pag-usahan nila amuin agad misan iyanon wayron kalugian, sabab na muna doon hay ni biyabita kato sin Allah subhanahu wa ta'ala ring haayat biyat batta inayad to bang in Allahu ta'ala in palamurun mo mag-usaha usaha mo na inyan katantan lipat manglipat in hirihil sin Allah subhanahu wa ta'ala sabab may tanin Allah ta'ala rin bahagi pabaran niya sababing katantan nikmat di siya humasil sin nikmat daing kaniya ipagdihil niya hadjay niyang katantan labi-labi na tuod ha mga sila kapangandulan biya na sin mga sila inilang tatumpukan nila ini na amuyad to in biya mga maglalaggo in pakaradyaan nila doon hayaon in tungod pa ami in miskin laung tahalom sing kauman niladto ini nakananam sing kasannangan daing haamuin ini pag-usahan nila yadto karna iuurol nila madto-madto ing kulang kabus si mga sila amin barhajat doon haamuin kabuhianan nila labay kawaon daing haamin pag-usahan nila yaon. Naramik yan doon hanin, ini pag-school sing kabataan, sampay doon hayan, nakapatindog na sila sin, amin lang ta, pa amin college na, ini simakat na pataas, na hinang nabiya mga dakula na impakaradyaan sin, ini pag-school, sampay roon haon, in gimua,
laong ta dahing haamin school nila yaon, ibo-ibo na laong ta in nakahampit na hinang na kakuruhan nakagawa dahing ha mga colleges nila yaon. Kana sinbiya mga pagmatuyo nila. In damikyan laong niya sampay amuin aun doon pangadji amin kulang kabustuod. Inyaon laong ta sila maggasto, dirihilan nila lokal paghuhulaan, iban sin pagkaon nila pagkataan, kakukunhan nila, tiutupuran nila mga yaon. Amin laong niya sambil miabot siya 4 nga gatos ini bata-bata mga ngadji. Aamuin college yaon tiap-tiap tahun. 4 nga gatos amuin wayroon na husa simbata libre na katantan bihan. Bukon hadya bihad to, sampay sin amin kabuhianan sin mano siya halawm sin kauman nila, sambil lang niya wayroon na kabaakan miskin halawm sin ini kauman nila yaon. Ini mga katawtay manghuran, yan ha nakabutang ha hula Egypt, in siya ini, in amuin laggo sin ini ngan niya, sampay in pakaradyaan, amuin nakapaon, nakapatindog pa sila sambil mga hospital sa laggo-laggo, in hospital yaon para kataan hamiskin, in yaon libre laong ta, wayroon biya mga ini pagbayad si mga miskin, doon hayan. Sababi maksud nila kataan magtabang hadya. Manjari sampay long niya bang datungan inamuin ini masakit siya aun lando siya masusa. Hipag masusa niya amin bang aun na namun niya habaran niya. Bukon in hipag masusa niya roon hayan pasal sin amuin mabuga siya long ta ini mapatay. Sa sumakawa in hikasusa niya long niya bang akuri na makabangon na ando kaylo makaulong in mga miskin amuin kulang in biya mga kabuhianan nila yaon. Hikasusa niya in mga tao kulang kabus halawm sin ini kauman niya. Amo yan, inji matuhambuk ini pag-ianon muhandis in ngan niya ini pag-ianon muhandis Salah Atiyah. In siya ini sampay long ta wayroon kabaakan mano si abya sin jaman na to ini. Amin liya sa sintao halawm sing kauman jima to. Ati ko makaiyan na kitamisan pahalawm sin dunya ini po asin mga kasahabatan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wayroon mabiya kanya ini inamuin lasa sin mano siya kaniya. Sarta ibang sindayaw niya. Amin di siya mag-ug sin amuin paglugto niya karena mabaya siya mag-amal. Nain siya ini mga katawtay manghuran ha kama Islam, sambil hambuk suy-suy, baita, in siya ini, amuin nahinang parsababan, sin nakabatok sin pagyanon amuin, uno ini, amin hipaglalantay taha, ini lantay tayaon kuan, tiles, amuin bang siya, ini timpo mapaso, mahagot siya giikan mo, bang siya timpo ini mahagot, mapaso siya giikan mo. Amo na impyag lalantay ha, ini Ka'batullah hil haram, yaon ha Makkah al-Mukarrama. Amoy in kiyabatukan niya nabi yaon, sarta doon hayaon hawaktusin, doon siya ha ini Saudi Arabia, laungta piya uno kaniya ini siya in naga kainakon sin pagpaon sin uno yaon, sin amin tiles yaon, bini niya ha hambuk hula, amurayaon in biya mga giwaan sin bihaon, na in amin yaon, kana naman sin mga sila maghadji, in amin tiles yaon, nakabubutang ha amin pag ini tawapan yaon, in
yaon na jukop katantan, aon nakapin, dahil nga amin yadto, hawak to na lang tasin, hi King Abdullah, mga kuwala piyang lupahan, amuin piyakawa siya karna mabaya lang ta pabutangan day sa in amuin masjid sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, sambil iurol niya madto pa amin lokal piyagbihan niya yadto, pagkadto niya lang niya na wayroon na, hati niya naubos na inamin tiles yadto, wayroon na dito hawla nila, sarta lang niya na ini isiulong niya nakabisi namin tiles yadto, hati niya kwan siya. Tiyakaran niya sampay kiabaitaan siya in tiles yadto nabi natwi in nakabihambuk kumpani rito sa Saudi daisab na magtuy-tuy siya minui himarap madto nagbalik pa Saudi doon hayan pagkadto amuin iasubo niya inamin nakabiyad to nalaw niya wala pa nausal yaon da katantan na amuad tulong niya nabihon ko yan bihan karna in ako naraak magbutang sin yan bihan doon ha masjid sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini mga katautay manghuran bayaran sin Sultan sin Saudi Arabia di siya bayaran inyan deng hasin niya katan in piyag gasto. Amad tundeng ha mga suy-suy. Wallahu alam bisawab sa inyan matan ha mga sila amin nakapagsuy-suyad to. Nain siya ini Masya Allah, mahang manusia kabaakan mo, biya sin amuin tuyo niya, iban sin dayaw niya, maghinang marayaw pa Allah subhanahu wa ta'ala, ang kanalong ta, akadwayrong kabaakan na ha, jaman na to ini, wallahu alam. Murah-murahan, kalu-kaluaon pa isang kabaakan, makapikil bihad to, sabab maluhay parkala, bang kapag isun-isunan, labi luwa na tuod, subay na to hatihon mga katautay manghuran ha kama Islam. In nikmat deng ha Allah subhanahu wa ta'ala biusog deng ha tasil langit maripababaw sing gumi ini. In ini katantan di magpaid da ha mga tao. Amuin magtao sa jasin alta nila. Di magpaid da kanila. Sabab imahinang parsukuan nila amurain hikapag ikatabang nila. Amurain hikapag gasto nila labi-labi na tuod deng haran karidaan sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Nah, sabab yan, paggaing katan nikmat halaw man sing gumi ini, bat malanjap na katantan, labi marayaw subay na to hipag-amal, haran kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, amuin subay Tuhan Rabbul Alamin indahon na to mag-usaha. Pagtawagon at tijara ma Allah. Pag-usaha iban sin Allah subhanahu wa ta'ala, karna in Allahu ta'ala wang tamara mag-usaha, di siya kuma simparsukuan niya, karna inyong katandirihilan sin Tuhan na to Rabbul Alamin, karna in Allahu subhanahu wa ta'ala, Tuhan al-Wahhab. Amin mang dirihil hadja, di siya dumaot, hibalik kaniya, in kya pagdihil niya. Bihan in Tuhan Wahhab, kana subay kaw makuyag, bangkaw ianun lang niya Wahabi. Sabab inyan katantan, biya da kaw sin iyan, inikaw, bangkaw makapagdihil, nari kaw sumukat subay kaw mabantog, di kaw makuyagbihan amuin ini laong tahipanuisuy madtubihan sin aming katan sin nahinang. At inibiya na sin siya ini, amin hambuok, muhandis pag-ianun ini, in siya mag-ammal sadya, wayrum maksud niya rugaing, hikasusa niya, bang siya makananam masakit, amin di siya makahibal karna, in kasusahan niya amin mga miskin, laong ta ini kakukunhan sin tatabangan labay rin kaniya. Amo yan mga katautay manghuran, kama Islam karna imaksudadya maghinang amal patuhan Rabbul Alamin. Bangbaha im mga kita amuin ini mataud alta makahinang biya sin mga silayad to. Kadtoy kuno ilago sin amal amuin magpaon kaw madrasa. Ilmo sin Allah subhanahu wa ta'ala in pagbisarahan doon ha. Iningaton hapalon sin anak murid. Iwan na si mga kaguruhan amin yaon timutunggo kanila. Magpasampay sin, risala sin,
Allah subhanahu wa ta'ala pamano siya. Amoy in kajakahan mo isa basupayari na sila laong tamaso sa manglawag pakabuhianan migdeng hapaghinduan yaon na sila makatutog in laggo sin parsukuan hirihil kay mo sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Biya na sinyan to. Kadtoy in siya nagtagna deng hamadra sa siwi-siwi. Pag-ubos doon haon piyabutangan niya in bata-bata usog. O siya to bata-bata babae. O magsusong in biya mga pangadji nila. Yan tunay sa patindukan sinamuin pangadji makataas-taas. Bihan maun pamutawasit. Maun pasanawi. Madto pakulliya. Sampay laong ta. Gimwa na rin doon halaw man yaon. In mga kakuruhan, ibo-ibo, sampay pa wakto na to ini mga katautay manghuran. In amoy indayaw sin tao yaon, laong taliya sa simano siya, sabab hawak to iabutan na siya sing kamatay niya, sin tahon, dua nga ibo hangpo tag-unom, laong ta, biyay ta doon haon, milyon manusia, in miyagad, laong ta nangubul, kaniya bihan, pa ini piyagbutangan kaniya at ini piyangubulan kaniya sarta milyon manusia in simambahayang kaniya. Doon hayan mga katautay manghuran, amuin yaon halawm sin bigi jantong nila imbya mga kasusahan agad inso sa si manusia doon amin lima sa kaniya lawi ring sin lasa sin amin kampong nila masuok kanila. Maun kaniya karna sin amuin tatabangan karna sin Allahu subhanahu wa ta'ala, lipat bang lipat, in amuin dihil sin Allah subhanahu wa ta'ala kasannangan halawm si kauman yaon, habihayaon law niya, in kauman yaon, nahinang na siya hambuk deng mga kauman dayahan, hati niya imano siya doon di mayaw na yung kabuhianan si manusia, aun na kanya pa kanya law tapag usaha marayaw, amin makatindog na pa kanya sin, ini, tiap-tiap lang ta family roon haon, hindi nila nahikaso sa kabuhianan nila. Amuyan, sabab amuin lang ta company sadya amin pag-usahayad to, mataod nakahinang doon halawm sin kauman nila yaon nakalamod, nagpalaggo sin parkala, sin pag-usaha nila yad to. Asawab dito ram deng habihayaon lang tiya, hawak to sin amuin, ini na abot na siya, long time miabot na yung pangumulan niya, in pagbahagi sin alta niya, in malaggo bahagi, piagbin niya, ha mga miskin, in 50% sin alta niya katantan. Katoy kuno, hati niya in mga kampong masuok ka niya, doon hayan na inyad to, makalumanday sa blong ta amin matao ding kawaon nila bihan, sinyaon na kanila yung pag-usaha marayaw. Bihan yan. Nakasabab yan to, si man nang intao halawm sin, ini hula na inyad to, labi sa ating kasannangan niya dito hahadarat sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Amo yan mga katautay manghuran insubay, laong ta upihan, sing kita amuin mga kita nagngangan Muslim, amin nagngangan, nagmalilakmatan pa Allah subhanahu wa ta'ala sin pag-agaman nila, nagmalilakmatan pa Allah subhanahu wa ta'ala sin kakahinang nila, nagmalilakmatan pa Allah subhanahu wa ta'ala ring haymumungan nila, sud palaumbigi pangatayan nila, iwan singkatan kignot kahiwal nila, inyan katantan, bang nato matilo sa habihad tuin kahalan, mataod in manusia, amuin magkugkuyag kato, daindi halaw man sing gumiini, labi luba na tuod dito haadlaw kana, magkugkuyag, in mga malaikat, karna doon hayan, bang bihad tuin kahalan sin manusia, tantuway pagduarwa lumasay ng Allah subhanahu wa ta'ala haipon niya habihad tuin daan niya, ang pabang lumasay ng Allah subhanahu wa ta'ala haipon niya, saruon doon tawagon niya Jibril alayhi salatu wassalam baitaan, yan biyeta simpamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laong sintuan na to Rabbul Alamin Jibril, 5 sa kuhambok ipon ko yaon, na
pagka ako lima lasaha siya isab. Nalong si Jibril alayhi salatu wassalam, saruon doon lasahon ko siya, pag ubos doon haon, ang pa ako sumakat matupatas sa langit, baitaan ko yung katan, malaikat, in ako tawag sin Allah subhanahu wa ta'ala, biyaitaan ako sin lima sa siya hambuk ipon niya, doon hayan, pagka siya lima sa hambuk ipon niya, dia ako sin Allah subhanahu wa ta'ala hipapala sa siya. Nahabiyayaon, in ako ramikyan naraak ako pabaitaan kamo, hipapala sa sin Allah ta'ala in ipon niya kaya lasahan niyaon. Nakatuy kuno mga kataw-tay manghuran. Uno in mahasil sin hambuk mano siya habihad tuwing kahalad niya. Dahil di halaw man sing gumiini, liyalasan na kaw sin Allah subhanahu wa ta'ala. Liyalasan na kaw sin mga kamalaikatan. Ang pa mga malaikat, di sila mga yu, karayawan din Allah ta'ala pa, ini udyot pamaranan nila. In sila mga yu, pa Allah subhanahu wa ta'ala, kaampunan ha mga manusia, kialasahan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo yan mga kataw-tay manghuran ha akam Islam. Subay sad to bihad to impag-upihan sing kita niyo maginang marayaw. Na in ini katantan, labi-labi na tuod bang in ipatun sing kita niyo parkala pag-agama. Sin in ini katan matarang kato tanyuhangkan kita piapan jari sin Allah subhanahu wa ta'ala. Supaya kita makapagtag-ipon harap kaniya. Way maksud dugaing. Bukon kita piapan jari sin Allah subhanahu wa ta'ala mag-ipat sin dunya. Magpalingkat sin dunya, magparayaw sin dunya, di magpataod kita sin amal na to, di hababaw sing gumiini, hasupaya marana to, palupa punod, in amal na to, amuin, dumaka to, tanyo pakarayawan, sampay mag-ini, ing kita niyo mag-alop, iban sintuhan na to, Rabbul Alamin, haadlaw ka na. Nabihan, mga kataw tayo manghuran, haagama Islam, pagpatumtum tiyo-tiyo, kato taniw katantan, in ini kawaun na to pangadjian dakula, in pakaradyaan lami marayaw, salta in pag-usaha lami marayaw, duara injakahan na to. Kana in pag-usaha, uno injakahan na to, pag-usaha halal iwan haram. Bang siya hialal sin Allah subhanahu wa ta'ala, amo ning kawasan na to. Doon kita niyo maglagkabuhianan ha amin hialal niya. Bang in parkala pag-usaha yon bat hiaram sin Allah subhanahu wa ta'ala, ayaw na kita umatikat sumud mon papakaradyaan niyon. Dua ray jagahanta, bihan. Pag-usaha marayaw, doon kita. Pag-usaha mangi tumangkis kita. Bangtan mahinang karwa-rwa habihad to, hinanguntain usaha halal. Karena sin Allah subhanahu wa ta'ala, tumangkis kita rin nga usaha haram. Karena sin Allah subhanahu wa ta'ala, karwa-rwa mahinang na to ibadat patuhan na to Rabbul Alamin, mga kataw-tay manghuran, pangadjian haupo-haupo, na dito na hadya patubtubon sin ako hawak to ini, mamhumbaid ako kaniukatan, ako lukawli hada, wa astagfirullah li walakum, wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.